Ati ti man panagyaman mo kadito yung nang ipa-IT tulong, supporter ti JCQ Online TV? Ay, ma'am, sir, agyamyaman kami dito nakadakdakkel nga tulong yung kanyami. Lalo launa dito pamilya dito ubing. Ko sabay ka di, ma'am, sir, nga agtultuloy dito serbisyo yung nga tumulong ti padami nga agkasapulan nga marigrigat kat ayamanin mi launay ta nagdakkel nga tulong nga adda kayo nga tumultulong kada kami nga itibayat ti pinagladladingit mi dayto kana ka nga adda pay isolation ti father da kat ayamanin mi ta adda kayo nga mang andingay kada kami ami nga mamaysa-maysan aming nga tumultulong kada kami itatang agdama. Agyamanin mi unay kada kayo apo. Kumusta ti kuan na ma'am? Kaano ti tabon na? Ada na pagsasaritaan yun? Awan pay garud sir kasi tumawag ni mother da itatay. Kinasaritan na kami. Pag desisyonan da kami dagiti kakabsat ni father na nga agwaiver dan. Ta isukan ti kunadan dagiti nurse sir nga agwaiver dan kasi di napayket ti mangan agtumar ni papa dan kasi amunan ma'am di napasama ka han pay sir kasi di mi nga rod amuno kasano nga ipakamo sir kasi agbagbagsak ti BP na kada jijig pigsana ko isu nga chamchamba mi nga rod sir no kasano nga ipakita yung matlang ka dito baro na mo. Sir, iso nga tay katungtong mini mother da kunanakin nila kay ko agwaiver tayo kayong kunana. Ta iso ko na dagiti nurse agwaiver kayon ma'am kunada mo sir. Api malala iso na talagan ma'am? Sir, kasi komplikasyon di sakit na. Iso sir ko timawag sir ko maproblema di inada ti gastuson. Gamko na kanya nang problema kasi adu ti tumultulong sir nga kadagiti agipad padanon ti GCash ma'am pagyamanam iso dano adda itinaawat yon. Addan sir ko dagiti nagisend ti GCash apo nga nang ted injak mamaysa-maysa kan kanyayo na po amuyo na sino kayon. Tayong damot masangot ti ag-reply. Iso, agyamyaman kami unay kada kayo. Sapay kumata di kay mauma kanyami. Kanda ito'y pamilya, da ito'y ubing nga pimusay, nga mang suportar, mang andingay, mang tulong sir. Kumusta da ito'y kabsat na ma'am? Okay sir, medyo matultulala, umay na kitkitain. Banbantayin sir, di rabi ana oras nga naturog. Pinaturog ko idan kakabsat ta maasi amot. Iso nga sisisak ti nagbanbantayan sir. Latta di rabiin. Iso nga awan pay nga turog ko ta napangkaman naggatang ti masapol sir. Masapolin, oo. So ada pay dagiti kasapulan ni ma'am nga kalikagom yung maipaay ma'am? Kutin tumala problema min sir ko dito man lang sangwanan ti punpunan sir. Okay. Agiti kwanto manin sir maisaganan sir. Okay po. Aji man ti may sanga kwamin na sir nga. Isu sir ko. Okay, sige ma'am.